Itu kerja Pasir Perangsi Perangki Korte cuma kardom saja loh. Pasir Perangki mai long itu pini dah kerja alam tegala loh. Kedam tang ini perang Rosmi Teron pi Poloni dengan biarong lapen ke lang lilong kitimu doram la borkok along alang itu aning kacehang penajok kosona bong alam kacelong ke dulu ni dia alang ni sitame aros so bangke alang dia pan dam jilo la silaso apu thak alam iltum karbi anin supimar bang hutin abang pitum stame mulason thak kabidaja pansi itum pini karbi rong saramai tum sodak jingwai ponlo lasi la solam klar itum sodak pen karbi rong sara amai pen stame ingsai poni pansi pini itum dak jingwai ponlo la pen ke la arong ni arong sar tuban si alang tum kang sai apan kicing pen kijut itum karju ponji haso teng pen si kicok je bangku apan stame sodak pen action yang nangi matang te lang lepan rong pen stame jong si ke chok ti lilit do kok kulot ke arong tina atoma stame alang lepan ke ini ke kham ke asai ta den kok do kok thai lasi ini litum la media matang te perang ke yang no sodak pen atum hangkang sai phansi ini kado ka wekar biang rongrat kal bi jing hona rak tum stame da perang ke angno pe itu paklang ponlo pasti kadu wis tame raso puthak bangke misen pen hokalang ke loi phan tap kacerap kacetu dupu puning ke pensi nang to makadu phan tak radom pajul radom